Obi sve. Se ne jede s kruhom, ali... Sad kroz rampu. Ko je lijevo tu godinu? Dubrovnik, Konavle! Zašao kad je već gotovo. I ti si sad Ivane zadnji krug 3.16. Osjećaš dum i nemoj ići na šarade kroz to. De cette époque de Forgelot de 3.5, c'est le Rune Sculpture. On aura la victoire de Michael Field, le deuxième place pour Kelvin Stokes, la troisième pour Eric et Yanis. Još odrađene kvalifikacije, ostao sam bez goriva, imao sam dva brza kruga, otprilike oko 15. mjesta bi imao startnu poziciju. Eto, kiša je pala, loše odrađene kvalifikacije, pao sam na iza 30. mjesta, oba dvije utrke starta, ali evo prva utrka 19 pozicija, tu je završim sa 33. na 15. mjesto, druga sa 30. na isto 15. ne znamo točne rezultate, puno borba, ratovi, prezadovoljno, velika škola za mene što se tiče pretjecanja i velika škola za mene za dalje. Do petak
Spa-Francorchamps u Belgiji počeo je odlično. Na slobodnim treninzima sam bio među prvih 15. Kvalifikacije su došle kasnije, na kojima je bila 4 puta crvena zastava i imali smo manje goriva u automobilima. Nažalost, u zadnjem krugu, kad sam trebao napraviti najbrži krug, to nisam mogao i morao sam obaviti. Prva utrka u subotu, nažalost, u drugom krugu bloknuo mi je motor i morao sam odustati. I danas u nedjelju u krugu zagrijavanja motor mi je počeo trakirati zbog manjka okretaja. Imali smo tehničkih problema i nažalost morao sam startati iz boksa i završiti sam među zadnjim.